POV Santri Baru Ngaji Amil. Ih, mana pulpen ay? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ana lawang milapinawi miatu amilin sepuruhan sira satu nesake ya awamil ing dalam ilmu nahu miatuna dimpo aing. Aduh, naninya. Aduh, kumaha coba aing nganek nyorogeun nganu kolot ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaganggu aing bae keur popotoan. Iya bang, nek nyorogan ya itu apal ya kulayar tina ya kumaha nya. Coba tuh cokot tuh bangun tuh. Budak eta tadi keneh nyorog ka aing. Di dia ya. Aing geura nu mana nu teu bisa ya. Iya dong ya bang ya nu miatu doang, miatu amilin padahal. Coba baca ti dia ya. Iyalah. Timit ya geura. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mana lau milapinawi miatu amilin. Benar. Cipuruhan sira ing satuhun nesake ya awamil ing dalam ilmu nahu. Ina nih emang Iku jumlah 100 amil. Ila mana lawa mila pinawi miatu amilin beci kuruhan sira ing satuhun nesake ya amil ing dalam ilmu nahu iku jumlah 100 amil. Coba ditarkib ta ilam lah nyampe ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam kalimah fil amr kudu jajem alamat jajemna sukun paina domir anta ana huruf tahqiq taukid amaling ana tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Kudu rofa alamat rofana doma dohir miatu mudhof amilin mudhofun ilaih. Kudu jer alamat jerna kasra dohir sajumlah ana isim ana khobar ana mal nasab jadi maf'ulane ilam. Pintar. Labdiyatun sawiji amil bangsa labdi lan kapindo amil bangsa manawi. Pintar. Coba ditarkib. Labdiyatun menang dibaca 7 aja. 7. Loba amat. Coba geura tarkib hayang ngadengnya aing.